جه شامي مصطفى نعيمي لقال منها لكوليناري بلاتفورما عربية سياسة إيراني بريز نعيمي بخير هاتي دست بيكي مخواست في بزانبم يعني بشتي شر إيراني وإسرائيلي خطر للسروية كي هيك وأفشر درباسي سوريا ببا ما ترسية لسر سوريا جي ولسر أصايشة سوريا چه بكا؟ تحياتي لك أستاذي سلاف بوتو تما شفان كنال روداو بريز از كيف خوشم كل شاما بايتخت سوريا لقلوما دست بيكي دا از قمانتكم كو اف من الملانية دابرا اسرائيل وإيران دا و ج استا ارمانج كرنا هف پیمانم بو آلیان دنجی کو چه بموشکان به چجی به ریشن بدرونان به یانجی بفروکین شربه فروکین ایران دگهجن ناوراستا اسرائیل هر وها موشکن ایران جی دگهجن ناوراستا إسرائيلي وموشكن إسرائيلي جيد هيجن نافراستا إيراني بن بكرنك أولهي قالك هياكو أرماج كرنج آلية إسرائيل فال إيراني باواي كبر بتشافتي كرن فرمانداري هاتن أرماج كرن فرما بهتر جبيست سركرده ين سربازي ين إيراني هاتن أرماج كرن و هر وها سيستما برفانية يا إيراني جيب آوايكي قلكي آست بلند هاتن جناف برن هر وها موشكين بالستي هاتن أرماج كرن و جناف برن و بدرجية شفو روجي اف أرماج كرن بردوامن هر وها سيستمين اتوميجي نتنز وفوردو و اراك اف هر سي سيستم هاتن ارمانج كرن بدرجيه 24 مجميران وترسك هيكو غازن جحراوي بلاف ببن كو دباب اوايكي وكو نزيكاي يورانيوم بيتاندي بكرن لناغ هجا راديا كو بتقاندن ولي هر جبرفيكي مطرسيك هيا كو بيويستكو اجانسا ناف دولتيه وزيا اتوميكو اف تشالاكي في اواي بكرن جترساكو دبكو قرباني لهردو اليا نتن الاليه ايراني جي لي اگر هن موشكين بالستيان جي هن موشكين دنكو ل نافندا ديمونا جي كيفن دبكو انجامي وخراب تاثير في شري ولا سر سوريا تشبه از گمانده که باندور تا باندور که ببا بکار آنینا ازمان سوریه جبوی ایریشن ازمانی جبوی هر دو آلین دجبری هف جالی اسرائیل و جالی ایرانی وجی و دبکو باندورن وی نرینی هبن دا اگر زوی سوریه بین بکار آنین جبوی آرمانج کرنا آلی اسرائیلی و هر وها اگر آلی اسرائیل جی به آرمانج کرن جبر کل هن نافچیان هیج نل جیر کنترل حکومت سوریه نه ایروجی راگهاندنا فرمیا عراق باس بحثوی کت کو درون کانی هاتی خواره لسر بنکیا عین اسد لسیگوشیا سوریا عراق و اردنه که هاتی خواره او درون و دبکو دروجین هاتی ده هند بروجيين بفي اواي جي هبن جبر كو دبا جروب سرب ايراني زنجيره كي درونان برياهن عربيان برب سينوري عراق سوريا ايراني عراق سوريا اردني وببن جبويكو باراستي باكور فلسطين داك كري بكن ودبكو برب زفين سوريا فيجي بين
آراسته کرن ایدی جبر وی که پیوسته کو تفگرک لسر آسا دیپلماسی بکرن جبوی کو رگریل بروی که بکرن کو سوریه نه بکار آنین جبوی ویم ناف برا ویم الملانیا کو هيا کو برز نعیمی یعنی هین گروپین چکدار لسوریه هنه کو ایران پشتگیری آوان دکه دوی شریده جو سوریه ایرشی اسرائیل بکن؟ نافچه لجیر کنترل حکومت سوریه دولت سوریه ت گروپین سربازی ایرانی تننه لهن چکن کفن هنه کو دست وان گروپ سرب ایرانی ده هنه ل زنجیره که مکانیزماین هاورده کرنه وان چکان بریا هن ریان بگهجن وان چند وان گروپان کو دبکو زیان بگهجن اولهی سوريا لبويا تشتكي قلكي زحمته استمكو او تشك بجهجن سوريا چه بهن ریا پارچکرینا وان چکان بین وگو هستن یا جیب چریه کدیم وکو بریا سینور عراق و سوریه او جی بسدماوی تفگرا کل ناف عراق تکرن لی از دبینم کل ناف زویا سوریه تشتکی و هاوی نبه و نه کرن دبکو هن هولدان هن گروپان هبن کو بشک جوان چکان بری و شارت بون و دما داوید جی ناس کر کو هن درون کو هن گروپ سرب ایران بکار دانین لی هاتن دست سر هات دانین عالی وزارت نفخویا سوریه و کو اف جی تی و اتیاوی یکی کو هن هولدان عالی محور ایران و تکرن جبوی کو بسرو برید نفخویا سوریه حکومت سوریه دوی شریده الگور نرینات و بی عالی بمینه دنگ هاتته برز نعيمي نظام دنگ متيتا يانا من حسكر بزانا بم دوی شريدة ويه الوسطى فرمية حكومة سوريا شبه يعني وي بي آلي بمينا دي الشردة دنگ ناتشا مصطفى النعيمي دنگ تيتا بريز نعيمي بله بله نحسك بزانا بم دوی شريدة دوی شريدة زحمتي تنبت دوی شريدة و حكومة سوريا بطرف بآلي بمينة و داخوازة كإسرائيل حكومة تنبه از گمان دکم حکومت سوریه لهن ریان دگره لباوایکی عشان حسكر بزانا حكومة سوريا ودي شريدة بآلي بمينة يعني إسرائيل داخوازة كج حكومة نكا دنگ ناچه هر حال قالك سپاس مصطفى نعيمي لكولينري بلاتفورم عربي يا سياسة إيراني جو شامي ميواني